Саха сирин эккис президентам Михаил Николаев президентнер сылларга вице-президентынан Вячеслав Штыров анаммыт. 2-2 сылтан 2-10 сылга дері саха сирин президентынан талылыбыт. Салаяр кемегер мега бараяктар алаққа кирбиттер. Ол курдук Саха государственный университеты федеральный университет болбут. Россия үрдінен 10 федеральный университет бар. Олардың үз бастықыларға бейене кирере үрдік сетихи. Вячеслав Анатольевич тас жоқ қостыныр сирегар дері темір солы тұттарбыт. Бастақы қайыны бұядар комплекс станцияты өліға кирен дойду экономикаты саңай тахымнай тақсыбыт. Сила Сибириден нефтопровод трасада тұтылын газ Саха сиреттен Амурскай областка Приморскай крайга онна Тихий океан дойдуларгар тиер болбыт. Вячеслав Штыров Саха сирегар промышленность сайдаргар әлбә қоланы ыппыт.